Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wano wowirden noon e nde ñalaade teddude e janngugol nde deftere wiyetende fiqhu sunna lil atfali wal mubtada'ina, woni ko inde ɗum ko Ahmadu bun Abdul Aziz al Athari. Araya joni nden ka dambugal al iman no yawtiri noon e janngino al iman bil malaika. Arayande ko al iman bil kutubi, ɗi gomɗingol defte ɗen ɓe maaki la budda feere ala ay yumina al muslimu nde gonɗinta julɗo on bi jami'il kutubi dendangal defte ɗen allati ɗen anzalaha allahu de allah jippini azza wa jalla tedduɗo dow ɗon ala jami'i rusule dendangal nelaɓe ɓen min qabli nabina sallallahu alaihi wasallam, ko atti annabajo men sallallahu alaihi wasallam. Feere alane ɗum so wona gomɗinɗo ko be o gomɗina dendangal defte ɗen de pap majje ɗi fof de Allah subhanahu wa ta'ala jippini ɗen. Waɗi konte alkitabu ka arab ka français ɗum ko livre wiyete ɗo na no waɗɗi gomɗingol livre ji ɗi fof ɗiyen paamu, kono waɗɗi gomɗingol defte ɗe Allah subhanahu wa ta'ala jippini ɓe. Hanaka julɗo wona julɗo o anda annabaɓe ɓen, o anda defte jippiɗe ɗen, o anda malaikaɓe ɓen, haray o naati e ko anda kadi ka ko adi mo landike mo fi mum haray konno gere ayo haray defte jippiɗe ɗen e dendangal nde nelaɓe ɓen no waɗi julɗon nde gomɗina ɗiɗo fof ko atti nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam. Wallati ɗen defte minha no jeeya e majje suhufu Ibrahima alayhi salam, ko konte suhufu hande ari ko ɗeri. Annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam o jonna no ɗeri no waɗɗi ka gomɗinen ɗi hay so yiyaɗi ɗi jaɓen ɗin ko ka Allah subhanahu wa ta'ala iwi gonginen ko yalte mum. No jeeya mum ka suufu Musa alayhi salam, ɗeri kadi nde annabi Musa alayhi salatu wassalam jonnanoɗi. O gandi ko atta jonnede ko ɗeri, o tuma noon so jonna tawreta mbawɗo. Gandi ko tawreta won deftere jande nde, deftere attinde jippade tawi sharia no waɗa e mayre, joni ko ni waɗirte ni waɗirte. Ɗe gandi fewndo bani Israel ɗum nde tawno adode jippade jomme wino kullu ta'am kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi. Ka hari ala ɗon ko harminanaɓe ko borre maɓɓe ñaa e sugugol maɓɓe, jon men harmini ha o wi ko sabu ɗum men sattinane dow maɓɓe, ha tawi joni dagata ko ñamugol ɗellere piiji puso o harminane dow maɓɓe fi sattinangol. Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ousmane Senore ɗo wa kadhalika ko wano noon kadi attawratu tawretare nden allati nden ansalaha allahu alayhi, nde Allah tedduɗo to ɗo jippini ka dewre annabi Musa. Annabi Musa heɓuno ɗiɗo ɗiɗo, o heɓuno tawreta, o heɓuno suuf, o heɓuno ɗiɗo ɗiɗo. Tammere nde ɓeyna zabour ko wiyetende zabour nden Allah ɗi nden ko nde woni anzalahu llahu azza wa jalla, nde Allah tedduɗon dow ɗo jippini ala Dawda alayhi salam, nde o jippini dow annabi Dawda alayhi salatu wassalam. Wayno nde woni yarde noon zabour ko nde janɗa moƴƴa nden ɗon ko tawre tan jippi, zabour jippina e jungo annabi Dawda alayhi salatu wassalam. naya ɓernde ne al injilu ko wiyetende nden injilu
alladhi den anzalahu Allah azza wa jalla de Allah tedduɗo dow ɗo jippini ala Isa alayhi salam nde o jippine dow annabi Isa nabi ɗo jippini dey ko injil o jippini e dow annabi Isa injil kadi nasinde janduno moƴƴa injil no wawi wasi ko takmilatu tawret aynayi kayre timminira tawret taw no nandi piiji wondi toon ni ko adi annabi Isa ado waɗede nelaɗo ado jonnede injil hari ko tawret tan o wajorayno hari ko nden o wajorayno ka juulirde makko ha o jonna ndeɗa no nandita joɓere nden wal qur'anul azim e qur'anare mawnude nden alladi nden anzalahu llahu azza wa jalla nde allah tedduɗo dow ɗo jippini ala nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e dow annabajo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam woni qur'anare nde nde ɗo noon no moftiɗe ɗe fop majje ko mo hayminanale kala ko woni e ɗe defte ɗo hayde ganda fi munde ɗum nadda ka qur'an so ndaari jomme wi wa katabna fi zaburi oyi ko windi ka zabour ko mo addi o wi wa katabna fi zabur anna al arda yarituha ibadiya salihin ko ɗum windino toon jomme gaddida oyni kadi min jippini tawretan fi hudan wa rahma hara ɗum addaɗa o wi ka min windi ka tawreta anna nafsa bin nafsi walla ayna bil ayn ko ɓenta kolla luwaɗi tani o adday kadi ko woni ka injil ko goynna ɗum ɗono kala ko woni e majje no artira ka qouran ko ɗum jomme wi ma faratna fil kitabi min shay hay hunde men accali meɗen waɗi ka qouran ko ɗum woɓɓe gollayno jooɗi goɗɗo wi a qouran on ala ko acci de ane a kon ɗum mi waɗi ka sakan ɗo way mi haalnan kon ɗum waɗi a naawi ɓura bo wi allah wi men fasalu ala dicrin kuntum la talamun joni ɓay mi anda ko waɗɗa ka sak an hiɗa andi joni min wowlino ka qouran kay yo min landuma ɓay min mi anda hay ka qouran no woni fimin ka kala faalaɗo ubbitade faalaɗo pinal faalaɗo faamu faalaɗo ko weeli faalaɗo ittagol huula faalaɗo heɓude jawdi faalaɗo heɓude kala ko heɓete ko yo janggu qouran fop no qouran no awni haɓe qala taala allah to ɗon o wi iɓe addude dalil no defte ɗe jippori noon aranere nden ɓe adde dalil suufu ibrahima o wi inna hada no ko yewtaɗo lafi suhufil ula no e ɗeri arani ɗi ande surata ala ka lafi suhufil ula gonɗi suhufi ibrahima wa musa koye ɗum no wowlano toon joni mi wi no waɗano toon ko mi wowli ɗo wonde ko laakara ɓuuri aduna moƴƴude ɗum no windano ay ka ɗeri arani to honto ka suufi ibrahima musa ɗum no toon wa qala taala allah to ɗon kadi wi inna no minen anzalna tawrata min jippini tawretare nde min jippini tawretare nde fiyano e mayre hudan peewal wa nurun e annora kala janngunoɓe tawreta ɓe jaɓi faami tawreta ɓe feewi annora kan no ɗum ko yonnantoɓe ha ɓe nato e aljanna kala walliɓe ɗum ɓe ɓe feewata ɗum ɗo kadi hollugol dalil tawreta on ko jippino dalil zabour on jomme wi wa qala taala wa atayna dawuda zabura ɓe gokkuno annabi dawuda nde deftere wiyetede zabour aranade windade joni ɓeynande zabour dawuda de nden ɗo innitira ndeya e paami ay injil o yiyatake nini o nafisa ko zabour dawuda wa qala taala allah to ɗo wi addugol kadi dalil injil on wa qaffayna min jokkintini ala atharihim e batteji maɓɓe kamɓe ɓe annabaɓe yawtuɓe fof ɓe isa bene mariama min jokkintini isa ɓiɗɗo mariama musaddigan isa ko gonginɗo lima bayna yaday koni yeeso makko mina tawrati morde tawretare nde wa ataynahu l injil o yii o gomɗin tawre tan on tuma joni min okkimo noon al injil fihi no injil on hudan kadi peewal wa nurun e annor kala jaɓunoɓe janggi injil ɓen kadi ɓe feeway annora kadi yonnanoɓe abdoullahi bun salam en najasi en e wayɓe wa ɓen ɗon fof e salmanul farisi en
Suhaybu Rumi o yi ko injil walli ɓe andi jaka nela ɗon ko to nelete ɓe yay ɓe naata islam annorano ga ko walli ɓe ɗum hocci koyte bible ko zawwindi ko ɓen ɗo woni anden kadi wawata fewirde ɗum ɗon par ce que ko histoire winda e mayre wa nu'minu gomɗinen kadalika wano noon kadi bima anzalallahu konko Allah jippiri min kutubine defte alal anbiya e dow annabaɓe alladina ɓen lam yuhaddithna anhum o yewtalen fi ɓenno defte goo kadi jippinanoma tawi ɗen defte ɗon e wowlanaka fi majje annabaɓe goo jippike e wolnaka fi ɓenno koyen gomɗin joni awa kala ko tata Allah o jippini deftere ɗen gomɗini kala annabajo mo jommen neli meɗen gomɗini yañe ɗon jonde nde seeɗa o ɓeɓa kawa ɗiɗon mbawa seeɗa aw an kutubi maɗum defte maɓɓe ɓe wollanaka fiiji o gandi jaka defte buy jippi jaka defte jippike ɗe ganda fi mum e wolnaka fi majji annabaɓe nelama ɓe ganda fi mum ko ñande dargal andoyten ɓeɗo ko kaare ko adi tellement ko annaba nelaɗo ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki woodi annabaɓe arɓe ka hoore leydi yottini nelal ngal yangi ha yangi ko kamɓe tulyalte e hoore leydi ndin tawi ko gombi ɓe ɓaali hay goto taw haye wonko haye goto si ɓe yahi sinnama mofte kaarijo so dari ka wala dimmo tawtomo na ɓiɗɗo makko na ɓengu makko na musidɗo makko ɗum waɗi kawre leydi woɓɓe ari goto pet jokka goto pet hara ñande darga si ɓe dari ke ko goto battirtoɓe woɓɓe ari ko ɗiɗo pet wano annabi Lut ko ɓiɓɓe makko juɓɓe ɗiɗo pet gomɗinomo e nder sadio hay ɓengu makko gomɗina wano annabi Yunus kanko kan communauté makko fof gomɗina e ɓaɓe kadi ɓe fop maɓɓe kadi kono ko nelaɗo ɓuuri ɗuɗude gomɗinde ko ɗum waɗi no ñande dargal so yi jommen nelaɗo ɓe maaki jomɓe alwaluda jibinayɓe ɓuuri wo ko ɗum ɗuɗɗinta mofte ɗen wonde ñande bimbi dargal no a bimbi vote no a bimbi élection kala ɓurɗo e ɓudde yimɓe kanko ɓurata ɓude siége ka aljanna ɓurɗo e ɓudde nden ñande jokkuɗo ɗum annabajo kanko ɓuuri marde pourcentage uji jani ka aljanna ka naati ko waɗi no ɓuuri naata e aljanna ha woɓɓe hara wana moƴƴereji waɗi kono ɓe waɗali shirku few joni mi yaltinaɓe ka yitenade aljanna moƴƴere makko nde no yaaji woni ɗum o yafatako ko shirku o ɓay noon ɗum haalama ha ronkama so anni o shirku terte woɓɓe sikkay ko gonki maɓɓe kiddarani ka kala waɗɗo shirku o tuubali ha o maayi o tuubali o luttay ka yiite ko ɗum Jibril alayhi salatu wassalam arno wi nelaɗo o wi nelaɗo kala maayuɗo waɗali shirku naata aljanna nelaɗo maaki walaw zana walaw qatala walaw faala kada wa kada hay so waɗi zina hay so wari hoore hay so waɗi Jibril wi hay so waɗi bakkat moƴata kunde ɗeyde kammusi shirku tawaka nder ton o wonay ka yiite ha ɗum ɗo bakkatu lanna kono naata e aljanna kono waɗi yimɓe selani kono waɗi yimɓe selani kono no a sikkay noon a woɗirede no woni welirde yimɓe ɓen ɓeni ma imani na wonde gomɗi gonɗen mbi anna tawrata wonde no tawretare nde wal injilare nden kadi hurrifat nde waylitama firoji mum yuharrifuna alkalima mawaqa koko ɓe faalaɓe woni firde ka maɓɓe to koko ɓe yiɗi woɓe wowlata e majje ko arrange ɓe woɓe wowla kono woɓɓe kadi firita joni andi ɓura noon kadi woɓɓe watti firande hoore mum ka andi karama koɓe mbiwi wala tashkaru bi ayatillahi thamanan qalila watan jetto aji Allah ɗen soodiron joggele fandugol ɓe wi no jeeya e mum ƴettugol aala joomi men on yaa gollana hoore mum ka si an a jangi ɓuran tawi si mbuuɗi wallinaka a janggata na hoore ma gollanga woɓɓe yahi ha firiri ɗum wo jommin koyni watan sooditiri ayaji Allah ɗen joggele fandugol woɓɓe mana so jangganayi goɗɗo yasinma ɓuran ko ɓe o yoɓa buy sina ɗo ara o yawite to kombo ɓe firani ko jommen par ce que jommen konno yewtude ko wata o yaw
postum ma ɗaɓɓugol aduna kala no wawi fottude accintinam jogugol gongam jogitago ko Allah subhanahu wa taala wi ko ɗum o wonno wi kamɓe noon ɓe firani jiifa maɓɓe ɗo ko ombo firani ko hoore maɓɓe firani ka noodi aya jego si yewti tawi ni ɓe nanda e ɗen ɗum ɓe wowtata ko gandi noon wowlugol gonga haysi an a watta gonga pour ma moƴƴande ndi suuɗugol gonga hande karama ko ɓen ɓe wi kala neɗɗo so waɗi bakkatu jano ɗum yaltintamo diina bakkatu jano ɗum siwana o innon bakkatu no dañi madama so jaɓi bakkatu no harmi ɗum no harmi kono mi waɗay tum hara wona e basi kono yaltata wonde diina kono so wi no dagi ay so waɗa no yalta islam wano wigol beere no dagi hara o yalta islam kono si woni himo jaɓi beere no harmi zina no harmi kono himo yarde beere himo adde zina o heddoto paasi wiide kono o wonay ka dum wandi on andi no ɓiritagol gonga on haysi waɗatamo ɓuri moƴƴude edis salagol ɓiritagol ka ɗum ɗo noon no heewi buy siga ko ko ɓeeɗo waɗi fa julɓe kadi woni waɗirde ni ɗum hardi funal kalima amma wawde ɓe wayla firoji ɗin ɓe firana hoore maɓɓe ɓeeɗo kadi ko noon ɓe waɗi wa buddilat nde waylama kadi hari law ko kayre kono ɓe firay firoji ɗi ɓe firana hoore maɓɓe no tawi no arrangiri ɓe noon joni noon sakkitorum ɗo na kayre few ko wonde goɓe moƴƴini ɓayɗen andi injil ɓe yawno ɓe windi injil jaade woni 50 ɓe fotti ɓe ɗum ɗuuɗi de wotere jippi ko 50 windama kono guerdete ɓe nawa ɗuyte ɓe fotti kadi ɓe ɗuyti ha ɗe heddiɓe 5 ɗen ɗon non existe injil Lawka, injil Barnaba, injil Martin, injil Yohana, injil yejjiti jogaɗi ɗiɗen ɗeɗo fof hiɗe woodi église iru kala ka nden ɗo ñawata o wonɗo to o juulata nder ndu église iru o yiyay alléluia no belbi kamen ɗo kono juulayɓe e anglican ji ɗi wonɗi symphonia ɗin ko ɗo ɓe ƴettata to dimanche ɓe yaha ha symphonia ɗiɗo ɓe andi koye fenade ɓe ɗo ɓe wonɓe toon siko alléluia ɓe arta ɓe wiwa toon ɓe ara ɗo ɓe sainte marie ɓe giwa to yara sainte marie ɓe saint joseph ɓen ko saint joseph yara mo ɓe no andi kon to nani ɗum gonga no andejiɓe ɓen ko fenade ɓe yaya firoji ɗin tawi ko fenandeji ɓenne tigui tigui on joni ko itali firali o ko itali andi ko firete si ɓe wi nagge ko mbeewa aray ko mbeewa science tan natan hen ɗum ɓe bonna e dina ka koni ɓe yahi marɓe hakkille maɓɓe ɓe daari ha tawi moy ɗum ɗo ko fenade ɓe yarti ɓe natista ɓe ala hakkille won ɓeygude ɓe ñaama daara tum ñaamete yokkol ɓen ɗon ha joni no nder ɗon no fubbo nder e yi ko yawti ɗo prêtre jo goto sud africain e yinde o yahi ha o yi islam o wi o hoyɗu o yi ha o daari o tawi ko islam woni gonga o ari ka église ɓe ka église fof si faya ko ɓe yayanoɓe 300 personnes est ce que ɓuuri sina mi yejjiti ɓe fof ɓe natano islam ɓe yawno sawdi hajjugo ko yawti ɗo ɓe yaw par ce que ɓen ko woɓɓe ɓen no ton e maɓɓe goy hara ko gonga ɓen ɗaɓɓutude ɓe ronkoygude gonga e nder ko ɓe ɗaɓɓitoy ko ɓe tawa moodi ɗo on ɗo nangali woɓɓe noon no toon nandi ko fenade wona en paami ɗum ɗo ɓe wayli firo o ɓe wattitiɓe ɗum koyen fiɓu ɗum na goɗɗa ɗoyne no bible on kadi ko gonga ko woni wolde ko oye fenade few na kayrini de bible joni men jippinande wannanano enen kadi nuɓɓini ɗen gomɗini biha ɗen ɗon ɗiɗen gomɗini injile tawreta kama unzilat wanude jippinirano alannabi yeyni e dow annabaje ɗiɗo alkarimayni tedduɓe ɗiɗo eɗen gomɗini ɗo ɗe jipporno noon woni Moussa wa Isa alayhima salam iɗen gomɗini koɗe jippino e ɓen ɗon kon kono koko woodi ɗo en gomɗina ɗum de laabilladi wona de nden ɓurrifa minna konko waylita e mum ko na ɗum ɗon gomɗinde nde ko jipporno e ɓeyan no jaɓude amma ko sansa nder ton ko ɗum ɗon en gomɗina ɗum e faami illa si wona ma kana mo wafiga sina konko tata hawrodiri lima warada e konko joli fi shariatina e sharia men amma si yayi ɓe haaɗi wujjugo ɓe haaɗi fenugol ton ɓe haaɗi waɗugo zina ɓay ɗum fof no ton
ɓe haadi toñugol ɓe haadi sigadi si tawi ɗum ɗon haɗama to ngen jaɓay ko gonga no yaadi e ko ari ka sharia ko kono ko tata yaada e sharia on kon ɗum ɗon e wata ɗum gon wanuɓe no gonɗi nden kadi anna al qur'anare nden kalamullahi taala ko konngol allah ɗo ɗoni wa wahyu ko wawi makko ni kadi wa annahu no qur'ana kadi gomɗinen alhaadi ko fewnede ila sirati mustaqim faade lawol pewno kala jannguɗo qur'an taski qur'an o heɓay peewa o ɗum si jomumen yeeyi ha yewti fiileya o wi afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha ene ɓeɓe ala taskade qur'an ka ko gogoroje soka ka ɓernde hara fusnata ɗum ɓe ala famude fus sina ɗum qur'an wota fire yeeso maron ka heɓude ɗum ko hulɓinma ko fewnuma sabaɓe goo wano Jubayr bun Mut'im radiyallahu anhu ko ɓiɗɗo makko yahanno dahaɗo Madina o yawta e nelaɗo no juula ɓayo naniɓe juula o woni ɓernde makko nde wa seeɗa tettoyana tellement ko ngalɗi ayaw ko ɗumnade muslam juulowo enen waajete juma e yahay eñede toto bayano sumayde no jangede no waajede kono ala ittude goɗɗo e nangue naba mum a hawni go seeɗa ko pewnayde faade e laawol pewngol wal mushafa sharifa no qur'ana men sinama ɗo al mushaf ko kande muula ɗum ka wiyete al kamilu wiyeten kamilure ndeŋawa deftere ndeŋawa juuɗe nden ɗon huwa nden ɗon aljamiu ko nden woni moɓude nder qur'an o wa ayati e jemere kayre tun si woni binde alano tun haray no woni no kayre kono bindi ɗin ko nder ɗon waɗa ayaje ɗen ko ɗum mooɓa qur'anan ko e nder mayre ɗon mooɓa ko ɗum waɗi hokkinde teddungal ngal kono sina ɗum ko nde ɗeri siga ɗereediɗi ɗum ɓoɗi bindama nder ɗon kañum nde ni teddungal saabu ko teddi kon ko naati e nder mayre ko ɗum waɗi ka tedduɗo naati on tedday ka eyi joni noon yimɓe natande koyte ulumul qur'an ɗum ɗo wiyete ulumul qur'an e wowlino e nde ko karama koɓe wakkilani en taskagol e yiyay ɗo ɓeni wa adadu ajza'il qur'an jusuji ɗin ka qur'an chapitre wiyete jusuji ɗin ka qur'an ko talatuna jusan ko jusuji capantati 30 jusu wuri kodi 30 wa adadu suwaril qur'an sureji ɗin ka qur'an kodi jelu ɓe wi ko 114 suratan ko temedere sappo e nayi sura 114 surat woni ka qur'an ila fatiha ha nasi ko 114 wa adadul azab hisbeje ɗen ka qur'an ko 60 hisban ko hisbe capanɗe jeego ɓe mana awa jusu ko hisbe ɗiɗi woni jusu goto ka ha ɓeni wal hisbu ko inte noon hisbu kadi arba'in ko rubuji nayi kadi ko rubu nayi woni hisbe goto kadi ko hisbe ɗiɗi woni jusu ko jusu capantati woni qur'anare ha wa adadu ayatil qur'an o yi hay ayeje ɗe ɗiɓe koni adadu ayeje ɗen ka qur'an ko 6,200 wa 36 ayata ko 6,236 aya 6,236 aya woni ayaje ɗe qur'an on fu kono ɗo ɓeɗo ɓe ar ɓe ƴetti ray goto khilafu no ɗo moƴƴa no ari ɗo façon ji no kontira noon so ndaari ayaje ɗe no ɗe wallinira noon siko wano warso ƴettuɗon ko riwaya warso ko on ɗon ɓe ƴetti ɗo so ndaari riwaya goo on tawi nokku goo hewta ɗum ɗo ko nogay ko fayi nokku goo ko ni no waɗi façon ji ɗo ko ɓe ƴettane direct ko findede wonde janngude ɗo o riwaya ɗo 6,236 aya qur'an woni no kalimatu kalimaji ɗi ɗani konte kalima ka jannguɓe nawoɓe ngende no anndi konte kalima isme ko kalima harfu ko kalima fiil ko kalima hara kala ko ari ɗum sinnama ila ko kalima fi
ko kalima Allah ko kalima moji ɗin ka qur'an ɗi fof ko ɗi jeni ɓe maaki ko 7 wa 70 alfan wa 400 wa 39 kalimatan ko 77 439 kalima woni ka qur'an 77 439 ɓe mana ko gulluji 97 e temen nayyi e noga e jeenayyi kalimaji woni ka nder qur'an wa hurufu o yiɓe wakkili ga harfede ɗen ɓe kontu harfu kadi haaɓe tappo yawaji ko jeeɗu ɓe wi ko 340 alfan wa 740 harfa ko harfeje ɗen ko 340 honno 340 740 740 harfu woni ka nder qur'an andi alif ko harf mim ko harf lam par ko konte alifun ba'un ta'un siga ɗin no windira noon ila ka fuɗɗa ha waloyi koɓe mari ko 340 740 e wakkilike ka hay limugol détasande de A à Z ha waalo ko ɗum ɗo woni harfuje ɗen ka qur'an woni wallahu alam kono ko Allah ɓuri andude si tawi ɗum ɗo ko ni woniri si tawi goɗɗe go nuskaka goɗɗum go ɗumanna ɗo koko kamɓe ɓe wawi kontude kon ene ndaare ɗo ɗo no woodi mo laahabano ɗo laafitano ɗo seeɗa ko ƴewtete ndaare woɓɓe no jooɗi miijite jooɗiɗo konti go o ɗiɗi hara ko harfa bisimillah en ɗum ko harfuji jeni won nder o fuɗɗo fatiha o anda alhamdulillahi ko de jeni rabbil alamin o konta fatiha ga sawina tel o yaha o konta o anda ɗe ɗo ko tel o yirtitoɗa ndaare woɓɓe no jooɗorani qur'an woɓɓe hay jooɗago yiɗito ko nde wolte kon tumde wawata on tuma yaw dargal jooɗo ɗon ka joomi me wi wuɗu e wuɗure darnetete yimɓe ɓe goto naata aljanna 999 naata yitareɗa habbi kadi ɗon naata aljanna yeeso ɓeɗo ɓe ɓe ko duuɓi jelu waɗi ɗum duuɓi jelu ɓe no kontude ɗum so jangi ulumul qur'an o sikkay ko ɓeɗo tu wakkili fiidi aya kala ɓe wolay ko malaika jelo arduno e makko cortési mo fi yo ar no a iri watta goɗɗo changement hakkunde ɗon ko malaika joola ɗon kono ara mo cortésa teddugol makko on goɗɗum ko guluji malaika arano cortési no jokki ha aya o hewta nelaɗo ɓe hen ɗo o winde si ɓe haɓan an ara janngugol ɗon daaɗi mo kesi tatijirawa ka malaika guluji 100 000 malaika 70 000 malaika tonti aya goto hendoɗa o waɗa samaka asa anda ndere ko tagata ko ɗum waɗi jommen o wowli ko laaɓi innama yakhsha llaha min ibadil ulama ko hulata allah no wulirte noon fof e ko tagi kon ko hombo ko jannguɓe ɓen ko ɓen anndi ɗum sina ɗo a annda wallahu taala alam aɗore nda deftere alle ɓe gayno no dinde Musa ardi ko nden tele ne kaana leya Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabawiyat Allah subhanahu wa ta'ala jude naladun sallallahu alaihi wasallam langiru mirang Islam. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala wadame kise makko e yimende makko ndenge barki di makko di hore mod. Aray no andirden no yende deftere teddunde wetende suwar min hayati sahaba. Aray no gaynirno den non hanki fiyo sahabajo teddude wetede Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Aray hande den janga fiyo sahabajo wetede Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhu. E ngara yigol kaabe e o sahabajo do o sahabajo be neno sahibu sirri nabi sallallahu alaihi wasallam ko o do wonno gundo neladon ko o do sahabat ɓen fof ɓawne laade feccilde ko o ɓe ndaari rayno naabi ɗiijo e mona naabi fi on ɗum ɓe landimo kanko no girdi o wi min mi nanno sahabat ɓen fof mo ɓe no ara lando ne laaɗo ko on ɗum dagi min ndaari landago ko harmi ɓe lando ko moƴƴi mi lando ko bonnata kon ko wonto e kanko karamo kojo hooreɓe ɓe fof ɓay ɗum ɗano saaki ko waɗi noon ne laaɗo ɓe makayno allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna tibaa wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Allah arsiki men andugol gonga ko gonga ni, arsikamen men jokka gonga, andinamen mere ko mere ni, arsikamen pottitagol mere ko waɗi sa anda hunde karam pottitortani o wuday e maaki ko ɗo wiyete sahibu sirri rasul sallallahu alaihi wasallam ko o wonno joggundo nelaɗo a wawno marno mansila monnaɗo ka gay nelaɗo gundon ko mari wo ko ɗo noddata gundo eɗen hani andugo ko gonni oɗo kadi ka ko ɗum wiɗen kala sahabaɓe mo wolɗen fi mum en tawi o Allah hokkimo geɓal ngal hay goto e bawi ko ɗum waɗi mo yaltini ɗengal mum dande dow wiɓe ko huɗaɓe ɓe ko heferaɓe haray kanko tigol men mo ino yaasi o neeɓi o huuɗi kadi hoore makko waɗi ɓe woltaki fi mum nelaɗo ɓe maaki ma haddatakum Hudzaifah kala ko Hudzaifah wowlani on fasaddaquhu Allah kala ko Hudzaifah wowlani on wiye ko gonga wama aqra'akum kala ko jangani on kadi Abdullah ibn Mas'udin faqra'u jangirenu ɗeɗo ɗiɗo wiɗe geɓe ɗo hadithul sharif kala ko Hudzaifah wi so wi hunde kaari wataw jeɓi nelaɗo maki gongini kala ko Abdullah ibn Mas'ud so jangi aya Qur'an no jangirimo non jangire no hande ko numo jiɗi ɗo andi nelaɗo makino man arada yaqra al-Qur'ana rataban kama nazala falyaqra'u ala qira'ati ibn ummi abd kala faalaɗo jangirde Qur'an nonde jippori no ara nonde heccidi ko nden ñande ka wuli ɗon ko ɗon nonde jippori nden ñande yo janggo e jangi Abdullah ibn Mas'ud o e witettugal ka nelaɗo kadi ɓe ɓeyditi ɗo kala ko Hudzaifah ibn Yaman wowlani on watan sikki to wiye ko gonga kala ko Abdullah ibn Mas'ud no jangi watan wi on nanale o jangi jangire noon no sendi garamo ko ɓe nelaɗo make e haqqe Hudzaifah ayne ɗo nelaɗo ko teddinta neɗɗo ɓe maki chita siɗa faala Hudzaifah kunta lato min al muhajirina jaaɓe yimɓe makkari ɓe o ande al muhajiruna ko mufaddaluna ala al ansar ko muhajiruna ɓuri teddungal edi ansar ko ɗum jomumen wiyay min al muhajirina wal ansar ko kamɓe fuɗɗorta so araba kamɓe kadi ɓuri ha jomumen wi fotata ɓen fernoɓe ini Makka ari Madina si ɓe itti sadaka e ɓen sakkitiɓe ɓe fotata mukko ɓe to ɓuri tu jomumen noon suɓini oɗo ko Madina woni ko ton o jeeya nelaɗo no wima siɗa faala a jeeyete muhajiruna wan shita sida pala kunta lato min al ansar jaado kade ansar ko subiɗa ɗo wonmeɗen newnanma ko ɗon ka jomumen wonma wattude faktar sugo a habbal amrayn ko ɓurayma welde fiyakuji ɗin ɗiɗi ila nafsi kay wonki makko kala ko ɓurata welde wonki makko sugo ko ɗum tawnata bi hadir kalimati ko ɗiɗo konguɗi khataba rasul alayhi salatu wassalam nelaɗo wowlirani Hudzaifah ibn al-Yaman hina laqiya fendo nelaɗo fottuno e makko awwala marratin karande lawa fi Makka ɓe fottu makko première fois rencontre nelaɗo Hudzaifah oɗo ko ɗum ɗo ɓe attimo wowlani nelaɗo no andi gol e maki waɗi tahyiri
sabu suɓagol no wodani suɓagol Hudayfata bunil Yamanu filintima'i e dambitago ila akrami e ko ɓuri teddude fiyatayne feddeji ɗiɗi wa habbihima e ɓuraɗi yidede mundi ilal muslimina faade julɓe ɓen qissatu ɗum no wodani ɓe gissa fiyo suɓo o wona soit muhajirun ma ansar ko waɗi ko ɓeɗo ɓuri teddude feddeji ɗi fof ka julɓe ko ɓe ɓura teddinede ɓeɗo ɗiɗo wo fiyo o suɓine ɗum ɗo no mari qissa molanaɗo ko fiyon ɗum nelaɗo makani nelaɗo adde tajiɗani ɓe maki fal Yaman o wiyeteɗo Yaman Abu Hudayfa baba Hudayfa o andi ko Hudayfa to buni Yaman ɓiɗɗo Yaman on no wiyeteɗo Yaman ɗo ko baba Hudayfa o ko makkiyu komo makkani min bani absin jeyanoɗo ngol goro wiyetegol abs bani abs lakinna kon tun kanko a soaba dama no warno goɗɗo fi qawmi ka yimɓe makko o warno goɗɗo Yamanoɗo warno goɗɗo ka bani absin fadu turra o lorrori ila nusuhi faade yiwgol am makka tawi wa makka ila yatriba ya yatrib ɓawo wari goɗɗo wuli wata ɓe warmo o eggi makka o doggoya e Madina wa hunaka ko ɗon non fewndo iwi makka o doggoya e Madina haala fa weldidi bani Abdul Ashhal e golgoro wiyetego bani Abdul Ashhal kadi o weldidi e ɓeɗo Madina ɓe wolde anden kadi koye nene goto arabu no haɗa no ɗum so weldi ɓe wiya enen ɗiɗo woni nene goto ko memi ma wo ko mimmimi ko memimi wo memimo hay nene goto maɓɓe sustama min boni woni ɓe waɗiray wa soharan o esiri e maɓɓe de mana awa o jombani ɓe o jombi e junngo golgoro bani Ashhal o jombi e ɓiɓɓe maɓɓe wa wulida law o jibinana ibnu ɓiɗɗo makko Hudayfa to wiyeteɗo Hudayfa ko Madina Hudayfa woni ko jibina ko ɓeɗo ndeyol makko tumma zalatil mawani'u on tuma kisan iwi haɗuno ɗum allati konko haɗi tahuɗu no e jeyno dunal Yamani hakkude Yaman wa duna dukhuli makka nato makka nde yawno ha o jibinana ɗo jombi o woni toon ha o teddi seeɗa makka wi joni aray komin kambannoma komin hitti joni joni fi ko warnoɗa goɗɗo kon ɗum ɗon hande kadi joni ɗa e artude makka no faliraɗa ɗum ɗon iwi fa jala wattani yataraddadu imo yaha ara bayna ha hakkude makka bayna yatriba yatriba joni ko makka o jeeya ko ton gorol ngol woni e siraɓe makko e ɓiɓɓe makko e wernuɓe mo ɓenno Madina ala ka wawkata o joni o yaha e makka o yaha Madina o woni haylagol hakkude ɗiɗo ɗiɗi kanko Yaman baba Hudayfa walakinna iqamatahu woni tun ñiɓugol makko ngo kanat latino fil Madina Madina actara ko ɓuri ɗudde wa alsoqa e ko ɓuri duumade o ɓurno wonde tigi 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 ko Madina o yahayno makka o arta no a yimɓe voyage ayɓe men ni joni yawoɓe Europe yawoɓe beeji ɗi fof ɓe yaha ɓe aɗa toon 50 dara ɓe aɗa ɗo 2 mois iɓe yadara kono fayda ko toon ɓe ɓuri woni ka kayittiɗi o wonirte walamma a hallal islam de islam um ewnino bi nurihi annora mumum ala jaziratil arab e nder surire arabu nden fof islam um feññini ewni ɗum fof anda e surire nden kanal Yamanu Yaman oɗo laatino Abu Hudayfa baba Hudayfa oɗo ahada asharatin jeyaɗo goto e sappoɓe min bani absi jeyaɓe bani absi ɓe ɗo wafadu yawnoɓe ala rasuli ka nelaɗon salawatullahi alayhi wa alanu islamam ɓe feññini dina maɓɓe tan ɓe naati islam law o Yaman baba Hudayfa wala o naati islam bayna yada yeeso nelaɗo o andi woɓɓe ima Madina yey tawoye nelaɗo Makka e ngara jangol ɗum ka sira ɓe yahi ɓe naati toon islam ɓe wi toon noon ɓe ari Madina oɗo noon no jeeya e maɓɓe hattinoɓe natude ɗum islam wa dalika ɗum noon ko wanno qabla an yuhajira ko atto nelaɗo ferude ilal Madina ɓe seeno Madina waɗoy ɓe wiide Makka ɓe seeno Madina ɓeɗo yawno naati islam wa min nuna ko gila ɗon kana Hudayfa laati makkiyul asli lasili makko ni komo Makka ko toon ɓen makko jeeya ko jeeya ko banu absin madaniyatu nash'ati mawnugol makko ngol ko Madina woni origine mo Makka woni résident mo Madina ko Madina waɗi ko Makka woni dambe makko ɗen kaw wiide nasha Hudayfatu bun Yaman Hudayfatu bun Yaman o mawni fi bayti muslimin ha gayto ɗen ɗo e suudu julɓe
wa rubbiya o neya fi kanafi abawayhi e denka nene makko e baba makko mina sabiqina jaaɓe attinoɓe ila duhuli faade natugol fi dinillahi ka dina allah fa aslama o naati islam qabla an tahtahila ndeno yiide aynaw gite makko ɗen mahino fuddiranede ko ɓenta kale ko ɓenata kahal ko ɓe aɗata ɗo ni kon ino waɗirde ɗum gite makko ɗen bi mar'a rasulillahi salawatullahi alayhi yiwgol ne laaɗon sallllahu alayhi wa sallam wallahu taala